warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya? Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nangis suara. Oh iya. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alina Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tabligh akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukuruki tanrigang kalori pong Allah ta'ala nasaba angkaki napasitaru parilalanna iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk Pakdu paitan ra'a pakacawi alimaraja talauri pong Allah Subhanahu wa ta'ala memagi-magi mina sama dicipta untuk senantiasa mengululuri pong Allah ta'ala niya pakdu pai pangobi marajana pong Allah ta'ala nasabari nawad di mancaji tiap pemase makoto paropay mang memagi-magi nawad di niki ang kalulungan syafaat na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takbligh akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri, kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo i ikapesa alewi, melo i ranna atau tungal linota, melo i paris sa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dan rupa, angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigaw. Jadi ia ko kualitasna berarti hakikatna, ia ko kuantitasna melo itambai jumlahna ibadah melo ibigaw. Di jaji biasa deh mangka mau pas ibadah-ibadah deh tajamai.
Pertama jolo sampai kangi maka dai rui di rupa tawe atanna po Allah Ta'ala pasti angka manang atas salang pura ijamah aja na to maka da tahu mas sempaja atau dena sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana tahu mengaji lagi madosa tahu mas sempajange lagi madosa aga dosana pas sempajange nomor siddi salai lapalanna bacana lapalangi yang kedua peringeranna dena suku wong Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparana ningerang nomor telu dena suku garakanna sampajanna pamaka dena bitapanga kami nam makalasie yana ditu taumin nawe dina sampajang maka dari sahabat yang kagape taumin nawe ko sampajangnya maka dena bitayanang katawro ko suju dena lempu lakana yana tupanga kami nam makalasi. Jadi telu kesalahan walaupun ia ro sampajange palga dosa na sabab maka dai ukilalan na hadisa se ia ko nadapi waktu sampajang na melolo mas sampajang atanna po Allah Ta'ala umatna nabi taro nalay po Allah Ta'ala yatu tawe dosana na patadangi dua onrong oko salengkana si bawa oko ulunna iya koroko isi bawa ko suju okilalan na sampajange nasa nabita tak denna iya rodosana okoe salengkane si bokoluna pada daunge poli ditakena ajue yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tau to lima sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Iya tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekotor roko si bawa aja to ni bila ko to suju supaya iya ro dosa mak dakeo ko salengkai makanya tak denna na apa to tokong iya tu ampai okilalan na sampajange dua migarakan mapunai baca na pake subhana iya kotor roko si bawa ko to suju ia kotor rokok subhana rabbiyal azim ia kotor sujud subhana rabbiyal a'la tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalak gami matoi nah sabab ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab ia ko makadai istighfara berarti menutup ia ko makadai al-afu menghapus jadi si salah maka aku makaraki astagfirullahal azim laitutu itu dosa contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malah kitip x napa itip x iya ro tulisange tatongko mi dena tadeng angka bui tatutuk mi yana riasan istighfara iya ko al-afu tasusui makanya al-afu itu dua orang baca iya kata mas sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni yang kedua ya ko ramalangi Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya ro dua onro jadi itu sampajange nalagami matto dosa tapi angka tu dosa dia nalaga Pak Bu dia nalaga dia nama pacing na pasipulung ipo ng Allah Ta'ala nasa nabita lau pimak juma na panalagga yan na to ampay sampajat jumae palagga sesa dosa puluk ko sampajat paralu de na mapacing na reko to mas sampajat paralu nang kapo tau de na sampajat paralu lo babi mak juma tapi dito ko kosopeng de kaga peko ni kira-kira makwero mak jumami nayero jumae sesanna mi yero nak dosa ko sampajange de nalaga yero nalaga naya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga iya jadi okoto ni mala dasar tau pandrita ewe iya tu sampajak jumae maka de nabita ro rampi bikene naisangi ummakku jetu keistimewaan na sampajak jumae betungan na
saro angkay na lulungat te ko lay majuma na pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itaw na pagajibi supaya wadding ilayule law masigi bikin isang nanti kita akan bicara di kualitas ibadah apa mega tau majuma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman kalalo makarani pak katobay barakallahu na pasigan rusuk napay marasa pelok na tolena ini jadi masalah padahal iya ro katobay jumae duan rakangi sampajang mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan yan tu ampay na mo to makampar to kumakato baytay na teto agaman dengan isyarat kakamataw marukan ni pasulla mata ka itu pun tidak ada gunanya itu bahaya na cumemi kataw din na pahangi pa iya to na jetu ampay pa kato bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da iya ko kato bana nabita ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katok bana nabita makamuti ka katok bana nabita ya ku ibace dega dapi pitu menne ya ko nabita makatok ba 5 mi menne apa menne na selesai demetto na tinro ta iyo puidi na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja Yan itu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahangok ko fikih maponco ikatobana nama lampe sampajan kujumai jadi tapi mau tato na sabay ako maponco ladai desa kadagame na pau ini beratnya kemudian maka kau nak dega gatau dia nak punai dosa makanya maka dia itu Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina napoji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba wa yuhibbul mutatahhirin si bawa napoji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena jadi nak kada innallaha yuhibbut taibina maka dia at-tawwabin ya ko maka dia taibina napoji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba tapi aku makade at-tawwabin tau malau lisue toba nasabak napuji tu puang Allah Ta'ala ko toli malau lisue atan na toba angka mematoti asa dosa langganan dosa langganan ura ni natobakan na jama sih maka astagfirullah dia minta matu mana nak situ maka astagfirullah tau pacai-cai makoto nasalah macai si kajerona wacairi sirote astagfirullah iya ko baje tu makere-kere sih iya tiasa dosa langganan tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah dia namo imam namo ustaz angkato nama ke ustaz tu pacicir pak maka iga imam tu pacicir kalau tu imam magala si salah apa punggawana setange monrongi agana ya tu paboto nama kadami setange kubana jagai netu imangnya deh kahaga tu pengurus masigi kepala kampung imang ustaz dia napa aja non roseta tu apa punggawana monrongi apa ya kau nak guru nami dia nule palesei ama kiro jadi ya tu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrongi iya na tu ampai de napat tu nabita nasuroki milau alin rungal lori pong Allah Ta'ala nasuroki milau alin rungal nanti di sini kita akan nanukan nasaba iro kilalan nagamay pak suku-suku mo apa de to tu gaga tau mule pas suku sisang ipada nabita de gaga makala iya suku tu puasana suku tu sikirina suku tu baca Quran suku tu sampaja sunnahna de gaga angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuh tapi aku masih dak kadega ceyoloi
angka to kusur masada ka di sana lepat tujuna nah semana kata we me yalengi di lagi di negara tapi ya sampai ya sunat na dia kagak kalai angka tahu magala mapuasa sinin na puasa sunat na jama mana tapi kusur masa sampai ya sunat baki tanga ya masing-masing orang punya kelebihan aja tak kadang ketian dia itu nak nirita masumbang aja nah turusui di jaji nak kalah kio kesikiri ya cuma memang ia tu tahu mabasai tulitat tak ya tahu kanja namo tahu gimpe tahu kanja tu ko mabasai tapi namo pas sampaja tay ko masikki ya satu tahu agar istilahna iya madari tu makarate we kuiri tayanu pas sampaja dene nya tahu mako sikki lah berarti masalah loh iya jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas saki ya komeki asa tahu matapa sampajan tapi namo pas sampajan ipa ko masekeki dia nak kata tahu kanja mak palinga makra pas sampaja bawa miatian maka sekki gitu kira iya tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan nata saupu ya sesekki iya miangka mangoa jadi aku engkau tahu maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu menggalak milau aja negara milau tanah dia maseke gitu iya dia tuh gak tahu seke situ kan apa iro dale gena mina lebih dia gak tahu kurak dale nah dia aja na milau ya na tuh ampai pak papasangi maka dia rui di tugas ta aja nagala tatala dasar kadai gana sabak magala ka nasabak maca ka nasabak pengalaman nga ia ampai pole dale kude deno kutu dale tak gatu ia kene galak na te makare sonang kadale na patasino ko galunge si bawa guru ko palabuhange de ceyoli sogi ia kene amacan na tawe pak nasogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi na mega mancaja na guru ia kene baca-baca na sogi teh dia naga ustaz mamotor apa kaplak lutumana ni lo macarama kene baca-baca jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar adui aide apa ya kene acana teh mapikiri na lolonga dale ede naga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi ko Allah taala makareso tapi deno koromonro tanya akareso na pak makai gak tahu maka wata makareso iya lalu kok ilmu hikmah aja mau tersinggung ya lalu kok ilmu hikmah na tia lalu masa pada lekoni nasuro istirahat kok ilmu hikmah maka dia nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu makoto itu pole pura Pak Mandarin kawita patasi motor patasi itu latih tete sepulusi diweni digagal lampu na motor nasi pengering-ngering capu mati na ngongkoso ka motor deto na ko sope deto iya deto kana sororang maka dito pandite de memato mabili baraka iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale iya kung noni matan na soy nasuron istirahat tersinggung matan na soy mukba ni maele na siya ngi matinroy yan na to ampay tau matinroy le maka dito matot tariolo pemali na sabak magay makunrudale itu tersinggung matan na soy nasa law siya ngi nilino tuloy ang kamu pumatindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere ini majamawannya maga yana tu ampai angka pawat tu pa tapat pisau jama-jamal lino macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni apa menre to ni manu aku tu macek ke dena melo tu puja manu etana nako itu menre di macek ke sebelum labu matan nasoy okoniro kotomelo lolonga pak donga dalle okoniro
ibacai wasyamsi walaili kulon subra bil falak kulon subra bin nas akaci cemana mi baca ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah ro. Jadi yai di tomatokku ma balu-balu magai ko may pasap-pasap padale ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon subra bil falak dan kulon subra bin nas ipan nanungat dale ne tu te pada we busi. Yeah. Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau surah bil falaq kalau surah bin nas kacapak na to 113 dan 114 iya no jadi menyamumuti baca aja mau tak apalah kita baca mui iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tu iya lengi kecerdasan dari segala jurusan dena cik di minunrui macah pas sekolah tasuri bacer yo pui di anak takomelo ilabu matan nas selai mas selfie samset gare setan iya yang kedua palawangan na mangaribi isse tapake guna lalui pasangi ya bu pak ayak na tasalai masigi eko deto ga mendasa upura ki masam pajam mangaribi ada pigau asam paja sunnah ki okoro ya ko wading aja na tabang ajo okoro ko kautamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mangaribi isa ya miron na angaji nga ko melo itlabu matan nasoy bahkan suratul waqiah iza waqa'atil waqiah kanja na tibaca imonri nasarai magai nasaba iya ko asara itu siruntu idua kelompok malaikat ya ro malaikat emelo jaga ko ninoni ya ro jaga asoy ang kamopi matu ko subuh siruntu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ya na tu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat salat asar maka dia nabi terjagaiwi nigi tahu dia sampaja ngasara selain dia berdosa caputui amala nama pamulai onna ele eletuk mengeribi itu bahayana nama kapo ya tahu tarala sampaja ngasarana nali repah ini salat asar ini kemudian iruna mengaribi ise angka sampaja ngokoro ini tadi kita bicara tentang kuantitas angka sampaja ngokotu palawangan na mengaribi ise dua angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana biasa kata jama di penang kadi 20 rakana sampaja sunnah palawangan na mengaribi ise dun rakang pengupuna namukulu allahum inna ataina maka dia Nabi dalam hadis yang sahih siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunat mutlak sana antara maghrib dengan isya banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan istana ukilalan nasuruga. Yang kedua angka kutuyasa sampai sunnah awabin ya sange awabin sholat sunat kembali tau rewa maginya serewa pak apa iron nasya soma karesoki jama-jama lino mangaribi urusan akhirat na yurus dolo betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to tapi okui masigi ro aja tasalai masigi mangaribi isah aja ni saliwan na masigi tonroi okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki annarakanna sembaramu pangupuna tak don rakaci di bere selang aja na dia tatari pangupu pak mega tu masam paja sunnah dia natari pangupu nah sesunnahmu aja sih sanape mujamai namo itu mujamai sampai sunnah to biasana ya erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah ayyuhal kafirun qul wallahu alam nasra dan alam silahkan tapi ia sampajangi annami rakanna dua rakaci di birasa lagi ukur nak osangi mutlaka 20 toh tadi pernah kata jama ya roh aja nak dia tulai apa marep-repet ya kita jama iya na dua rakange na rakane dua rakaci di birasa awabin asanna orang kembali angka to maka sampai sunat toba na sabak fungsinna maka dia nabi ta siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya
Itu sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya. Iya ko biasa betul tamalolo, jarang mas sampaja sunnah tamalkan. Yang kedua nasa nabi ta ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandre kau istimewaan. De toa kada tajama ya soso de itulle ya. Iya ko de tulle namoci cam ni seminggu. Iya namoci cam de to tu nak kada mesti soso kasunna mo ye. Pada mi duha itu iya mi kong katau mulle malas soso makanja. Tapi iya ko de tulle tako angka gagata namo sisa mi seminggu. Ko de tulle sisa seminggu sisa na nasi ulang. Talingkari mani bak kalender maka datang lasi di tang lasi di. Ya ko de tulle cica siulang ya to na ko ramalang mabuka puasa kita zaman ni cica nasi tahu ya ko de mo patulle panti pure ta jamal kutu sagurta panti pure jama cicang rogi mi ko ibadah sunnah na de sisa nang kani jama ta jamai. Jadi itu pokoknya itu. Jadi kita usahakan ini sampai tsunami ya, ternyata sampai perlu. Apa iya tuh ibadah ya Pak? Tak bagaimana angka turunan nah, angka wajib, angka sunnah. Nabi tatomi pakoro, ya sesai degaga. Ya Nabi Ibrahim perintah buat dega, asa perintah dan Nabi Ibrahim. Ina perintah na pun Allah Taala. Wajib mana nih ha? Nabi Musa makoto, lo kau makna wajib mana? Untuk Nabi tak dua angka perintah na pong Allah Ta'ala yang wajib angka to Nabi te ya penang kurang ya sangi sunnah itu kira kemana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidakka sunnah sampaja wajib angka sampaja sunnah sahadae wajib salawat sunnah kemudian sempajang wajib sampaja sunnah. Jadi iya sunnah ya natuloko sapaat temado Pak. Iya tu wajib ya natuloko pamasel. Makanya maka itu pandit aja lalu musalai sunnah. Apa aku kutumatu natulu nabita. Apa iya ko wajib mi Pak? Kato mak bere jamak mo. Padahal nak ko imangi acuri menyama. Aco banyo ko imangi. Makanya mah jitu kuto mak mo Pak. Makanya mah na rokok imangi rokok ni. Acuri mangi yo pokoto imama kerajin apa alena pertama tanai ya to na tu ampai ya to konro kami nama kanja aku masigi Pak konro kami nama kanja setelah imam ya ko imunrin na imangi makajalan itu tahu aku imunrin na imangi makajalan apa pasele na imangi itu ko salay alena to tu palemku tapi aja tama ciga ko degatis tebet talayolo degana salay imangi ang pipigau keistimewaan tapi ya kotomelo malah keistimewaan kega kami namakan jasab dalam sholat berjamaah sab pertama bagi laki-laki di depan perempuan yang paling belakang tapi kega makan jasab belakang ashabul yamin iya nilau doang tu malaika ukui kanan na imang pada kisah pertama Pak masa rolat di ukui kanan daripada kiri tapi dia cucuk yang hitam Pak mesa lo bakir atau nakalangi tahu na bawi mangi lo sunnah non rika namana tahu jadi agama itu ya kau makre keutamaan dinawat dinarubah hukum nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sih saya pada niaro nama kada sa pertama kena mina makanja peko ni misalnya ko sabka tujuh nakalangi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo na guru-guru teh nasalnya to macu mak bere jama matu itu mak bere jama si bawa sak pertama nak kok lomba kedua lomba pertama kok asap ketujuh tapi aku dia tu mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa tu mas sempaja ngidi sak pertama na wonroi iya na tu ampai angka tau panrita maka dia senge sak pertama tanya iya tu kuimun rindai mangi ya senge sak pertama iya masih jaya angka namo imon rimon ro karena tu pandai makoro kira sa pertama ko jumai nampai tate 10 kami mano ko masige
Dina tu sa pertama namu imun rimonro. Pak maka tu na sekalasi ko kama pitay na lupa tama mata rolo sa pertama boy. Tapa malolongang apala pada untay. Na silolong utuang kay. Piko nih. Di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makanya guru tekali siden ring almarhum almaghfurullah. Ia ko cia ko mapangewa magampang. Asija ko lo na petudang ko pamulang ini mapangewa. Mana seni melolongan. Itu jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi munrinna mangaribi latu isya kemudian yolona subuh wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara sekitar setengah jam melona tama subuh atau 10-5 menit melona tama subuh itu waktu makan jala ada pak yon istighfar Papa Allah Ta'ala suruh okuni ron-ron milau toba makan jala ada iya kutulai sempaki asam pajas sunnah toba ki okorwatir iya kode tabacai istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar pangulunna istighfar tapalamo to Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tapalamo di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google engka tu huruf G tau ki sayyidul istighfar napa tabuka okorong katu mendre iya na rota cata tasuri anak kamu kirangi tapalai maka dari nabi terampi langsung ini degaga pak dongan nalinga puang Allah Ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro nabi tamakada degaga pak dongan napaturu puang Allah Ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar nasabak nigi risalasi dinna palawangan na atakku ummakku bacai riwan ni cica tepat na baca riwan ni namate yaitu wani puang Allah Ta'ala jamingi maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah Ta'ala iya ko na baca iko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamingi puang Allah Ta'ala maka dah itulah yang membuat iblis menangis rugi landa ki kode ta apa ya ropa malampe mo pikulu Allahu na yaro apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah dandu na pala mana apalagi ko yaro atong-atongang ini nasya sosiwan dia kasiratu me atu tabaca buntu tongang ko de ta apalai iya ko makunri otak tabu ya tapura mak beresal lemas sampajang ya tapura milau doang aja takat de jolo tapatadang 5 atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadi'u ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran ya kong kagagay baca magampay ya pala apalah nih namun ya rode to na apalah ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali ya mubadi'u ya mu'id ipatadangi 5 oko sarai iya angka tu baca surah al-a'la ya ko pak kepala korang nah baca surah al-a'la nah patadangi tapi bismillahirrahmanirrahim khalaqal fasawwala qaddara fa'ala akhrajal marfa'ala usana sanukariuka falatan sa itu diulang 7 kali ya ko pak kepala korang supaya dia nama gampang tak deh hafalannya itu jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat tapi megaya tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru lo ki buru baca mana ngasar nate ko tu hajianu
lupa aja. Itu yang membuat daya ingat lemah. Oh, makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua, ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan ulu bale patah kalupatu. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya pwede ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak ang kaya sa kajian tasawuf hakikat iya tuh pak tasawuf ada adab mapamulay pakaian na melo na pake mas sampajang na jagay mapamulay anrewe na jagay apa iya ro pakaian ni ang kabimanto ko hadesa maka di nabita ya ko ang kataw mali waju 10 dirham ya ko di lamah kada 100 sabbu na liangi 10 na sabbu dihalala 10 sabbu diharang napake mali waju napake ya tu waju mas sampajang maka di nabita pura deni tarima sampajan dena karena nabita dena sah maka dami deni tarima asa sampajan tapi deni tarima. Hati-hati ki baju ya. Apalagi ko baju cale. Dito ka cale okoy. Dia na marigaga baju cale. Ya ko baju paber, dia na marigaga. Yang penting ya ro baju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi todo ka itu masalah aja ye di cale ya sidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasiasi musidak kai ko jumai musuro millau doang ko pada pak dongan nako patapulo tau matepak 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat. Ina tu nak Nabi tekong kang sahabat makutana, we metta ni pura aku boting ya Rasulullah, dia kasih keturunanku. Maka Nabi ta sidakai kopi itu tahu kasih si ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Tahu kasih sia ternyata tahu peri. Kau tahu kasiasi demi itu gaga, yo kau tahu peri tahu madarekin. Angka motorok na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawan lo materima BLT. Yan ang ka bantuan tapalo makibua surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata kasiasi tu tahu peri ni. Ambok dari kiniasan nanya tu. Cacapu tahu make tu pak. Bahkan madar yang kata pak lebih cek de waram parana na alena. Na dega coyoloi. Tapi dega kowa anu dega. Oh sopeng yang melempu manang. Budi sesa. Iya. Tapare seleta. Makanya tu koto mabas sama bere apa iya tu tau tamai suruga sitongan napa tanya waram parang aga pale jasana okko padanna rupata jasa bukan harta ya kong kadita 100 miliar okko bangi maka dami tu tahu mangoh tapi iya kong kadita namosi di mejuta kasih dakang okko bali bolata maka dia tahu pabesana dan itu yang tidak bisa hilang. Namo to mate de nalete lako anak tatat itu 5 kada basa patu ambo na itu nanak biasa. Iya na tu de na paja na rampe tau.
Iya. Jadi makan jatuh nareko tuma besar nasabak dia apa aja terampiki. Iya. Dia apa aja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS toh yayasan wanita makun risalah asumadakka na pinung sapatuna na ludu sapatu botna na pakai masero wae na panapinung nya sumadakka maka dari Allah Ta'ala upatami suruh gaya nasabak magay sapatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka na wae rinung nalingnya sumadakka tapi itu karena jasanya iya abasaki pak aja tamasake basaki Pak makato-ngato tiga apalagi kau toko kasih si mo pa cede mo pa warang-parang agang kuliangi masih dakai apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tuh agama ya pak persen minita kannya jumlah persen nih paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita 100 miliar siaga sakana 2,5 ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5 pada 2,5 tapi jumlahnya yang di situ banyak yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega tapi ya kok di miliar 2,5 tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kung katau kasyasi ang kadina 10 misapu dina pari kantong denaga ko bolana yemi rumah ko kantona 10 sabudina na lalo cilingange nalay 5 sabu na sumbangangi berarti 50% waramparan na nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 pa juta na pawat di pada pasidakano na ya tau kasih 5 sabu ini itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makelet ya nu masumbal 5 sabu iya 10 juta siaga dina ko rekening ya tau sogi 500 juta siaga dina tau kasih 10 misabu iya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi pak 50 pa 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sabu tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yan na tunak kada atau pandrita asidak kami menuri waktu kasih simu nasabak de namun lekali pasidak kamu na rekosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas ilau dongi kasih asi ilau doni kasih asi aja na mega po cek demo ya nang kadita 10 sabu tak berengi 5 sabu tak pemakada malaikat po 50%. Pape dalek mu nak bereng. Ya to sogi eko 100 juta di nenek suruh mak bereng 50%, papat di ulu. Asana 50 juta muale. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat, masyarakat kita ini luar biasa asik dia ngena. Iya. Tapi ini ya roh. Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu marat jima bangun masih marat jip itu pananungan. Pada itu panitia masih mak dupa patu, angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunru, angka gonci pas. Mak dupa patu ke panitia Pak. Ya sa gonci pas, ciri minis sana jama, apa tuh lampu bawang. Disuruh mah pajala kaset na apa pajalangan mah pajala radio na saya bisa kosle mah tu suruh mah pajala ngase na saya bisa nih gunci pas sini mah buka pintu bawah na patu lampu pura nih disuruh lagi dia disengi angkat tu gunci Inggris ali na melo mana melo jamu ali na tok bagal na tok kamal na tok masaring na tok pajala ngase na tok mah patu lampu ali na tok memang cejima gunci Inggris ya tu non rimana jama-jamangnya ke panitia mah kau tu Pak angkat tu panitia gonci poka isur mah patulampu rasai kosle itu betul tega di sana jama ya kong kai rapa itu yang kamu itu dah mamako ya na pura na rapa teman remade ni angka mako angkat tu bawa eka pembicaraan nah makanja aku maki sisa nama jama tetat dengi pakai kasaran na boy kapagah pakai ka protes na iya
Angka mako tu banyak. Jadi memang mengurus agama itu begitu. Apa nih kau tu pengurus masjid gitu teman taru-taru pak. Pak aku bicara nama anak teme yang kali ngejangan ni. Ya di imangi yang penting mengelawat tangi. Tabaca ni baca tah. Ya ongko tak na tabaca. Apa makanya itu peringerangi ko ongko ibaca. Aja nana ya rumah mung tangkali makai cikau nasib ya ima wa duha sia tu maju. Maka tu mako tu. Asani ke maju nasajan nasa alam nasar tu. Makanya ongko tanah tabaca pak angka memato tu ayat si surah si temak ki sading. Iya na to masempura mah baca pate nak tapai ya metomu ba. Kenapa? Itulah surah yang cinta dengan kita. Angka sahabat kulullahu, angka to sahabat alam nasra, angka to sahabat inna atena. Yang kuat dalilnya itu adalah sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas. Ia ko mancaji mangi lima tongi mancaji matuli kulullahu nagan rusuh. Nalamo surah liang tapi dia nak lain ko dia nali kulullahu. Ina na protes jamaah na majin tuli kulullahu ni baca na sama aku iya. Aja mau macu ko melo. Itu kere. Ya saya ko de musapaka lamu lapor ko nabita pak nabita surah ya ko makai nabita papiselo paje jam-jamang. Ketika dipanggil lapor to ko nabita makaran kajero takai mancaji matuli kulullahu nagan rusuh. Nabita manangka kada ya oliranya yoli. Tane kada tuli kulullahu juga ada membaca. Maka memang nasa to ngati ya Rasulullah. Ia pajak di namanya mapapen di ko baca kulullahu. Ia pernah husuk sampai jaku ko baca kulullahu. Napa ni kulullahu puang Allah Taala mana je na jelok. Maka dia nabita nasabak papujimu ko kulullahu. Silalo nang ka malaikat podanga. Maka da si bawa ko matu kulullahu tam suruga. Napa ni ada gan rusuk? Padahal ini na baca kata luna perokok. Dia nama rigaga pak, dia nama rigaga. Cuma ia rosurai koto mas sempajang. Ia kalau dalam ilmu hikmah bukan pikir pak, ia ko pikir ka sembarang. Ia ko pikir itu yang penting dia ini pasigilingan. Ya sigilingan rakaat pertama ya le kulullahu, rakaat kedua ya le duha. Sigilingan itu. Si tunggeng. Jadi diurut-urutan surah dari urutan surah pertama sampai terakhir. Jadi ya rakaat pertama wa duha ya wana ta'ala ya roh. Alam tara kaifa kemudian qul huwallahu ya wana. Aja tapalayolo ya surah mondrero. Makaroi dan dena harang as-samati sampai jatta makaromi apa sunnahnya ditertibkan. Aku pikir ya. Maka dapik ko di kukulong surat binas pa ustaz na baca rakaat pertama. Nampak campuran ya tu. Maka dari guru tasuro ni mula ni pe rakaat kedua. Ya siro nambah. Makiro. Ini penting ya. Dena salah pak maka dena kada dena sah. Angka kami mama krai salah-salah ni de makaromi. Ya sange makaro kabalikan sunnah. Kebalikan na deni jama sunnah ya semakarro. Tama ki WCW aje atau tatapalayolo makarroi nasabak sunnahnya aje abiota. Ya pemasuki pole WCW aje abio ipalayolo berarti makarroi. Apa sunnahnya aje atau yolo. Ya miko tama ki masigie aje atau ipalayolo sunnah. Ya kung katau tama sige na aje abio na palayolo makarroi asanna. Makruh itu adalah kebalikan sunnah. Meki matin rode tak jenne makaro itu meki manre de tak bismillah makaro ya tuh manre ki 5 abio tata pake makro tanya haram makro ya sange makaro deni pigau sunnana apa iko tak jame sunnah maka tuh makaro jama pak termasuk untuk mas sampaja nah dia tuh mas sampaja sunnah makro itu nasabah sunnahnya salat sunnah. Tama ki masigi langsung tudang mestinya mas sampaja sunnah ki mapakaraja masigi tapi itu sampaja sunnah wa dingi do bolo ni apa wa dingi do bolo ko macipi ni watte maka dai talu mani aromane na de pa sampaja sunnah tatul masjid ne to mas sampaja sunnah jenne tapa siga bun ini na diniatkan salat sunnah tatul masjid sekaligus salat sunnah wudu wadding si di sampaja na dua niat ko sunnah yani ko wajib dan wadding. Sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tahiyatul masjid bisa. Apa ya kok pada itu puasa sunnah? Wadima puasa sunnah Syawal sekaligus puasa sunnah Senin. Karena tu Yesus ini
Akhirnya diniatkan satu ibadah dua ibadah dalam satu sholat, bisa dua niat itu. Iya miko wajib dan cocok. Makiro jadi buat ding itu. Kemudian uko niko mak bicara hakikaki, maka dake gasitongan na ibadah paling ajak dena buat disalai, iya ko iya di sempajang. Ajak lalu pak, namo maga repata tajam lalu. Aja nai di mator isam pajangi. Usahakan ini sampajangi matur oke. Apa ia tuh di matur sampajangi mes biasa atau masa pajaloro. Atau 5 keraki matupi. Tapi aku sampajangi matur oke, ia natamu waktu na zaman. Ia ko ipatujumui sampajangi namuti linoi mak baraka. Makai kata pak magalu dia nang kena sampajang, biasa upoda makada setahun ni magalu pak. Pada boy ini 40 tahun ustaz. Maka mas sampajang-pajang nak kada. Ai de na ia ko dapi si jam sih. Ia ko turep pasi de sih. Bolok ko mani ko sarang-sarangi de ka to no galung to sampajang sih. Daku to limin law do man ya sarangi. Makuye upodang ni makadaka. Maga pakalinot tak salama magalung de ta sampajang. Asa itu 5 kumije makadaka ta coba gare ruba ye. Namuli mamiak galungang atau teluh. Asampajang ni agalutoki tapasi timbang si bawa ya rodena tu mas sampajang maga apa namita ni gitu na 40 ni gitu tau magalu dia tak sampajang tu 5 kumunya berarti ka masalah iya ta coba gari asampajang ni tak galutoy apa namun tu balawe mi tau tu manri asin atau pas sampajang iya apalagi kota nanaki balawe agak sana ko balesu balaw mato tapodang yaitu ampai kong kagagay tanah pa ang kagagay piara ya pak jatagang yung kukuang Allah Ta'ala apa ya pidi melo jagay siya gatomi ka mampuat ta ya tarewa lau boleh salasay o koki lagi balik boleh madari nalagagay balawe madari manre resa ako boleh mana sa ko di boleh apalagi ko kigalunge jadi aja na idi jagay wi puang Allah Ta'ala tasuro tapi tapak jatagang ni tapodangi maka dai puang angka kasih agagaw tanah beji amma na wadding salama nang kawadding udupa untuk keluarga aku nang katawadding untuk agamamu ang katawadding ubantungi masigi ang katawadding ubantungi anak yatim nang kawadding pake maka sige puang milaw dong itu iya ko matuman ri balawe tapodani balawe kada aja mon ri karo to kasih si meman ri de itu gatawana papasantareng ko mon ri manang itu tapi tapasu isakka na kaya tu sakka wakka sekte rakka si cawekat tu iya na sakka wakka napa di komeki misangi dale tamenre sakka mi pak iya ko pasti dak kade tulek iya ko pasti dak kade tulek misangi dale tak kada menre iya tau no de tulek pe ko cara tesi ka sakka 2,5 to iya ko iya tau nge mapasusak ka 100 sabuk na tau pe mapasusak ka 500 sabuk berarti na taluk kepada tu persen menre dale ta iya ku ya tau nga mapasusak ka kisiratu misa busakata na tau pe 50 misa bu berarti no 50% dale ta di magampa tu ko meki misangi dale ta menre o ko misaka ya gitare ke ngisaka ta tau maka da iya ko paneng per paneng iya ko mal per tahun magampa moje tu pasu modal apoko pasu inrangi yaro berkaitannya si bawa yaro kebutuhan pokok ipasu ya ko angka karyawan ipake alingi gajinna sesanna keluarkan 2,5% maka gampang ireki ya ko mitauki ko migala dai tapasu ko idi aja titai tarek bani teh na reke ngina palena pemalai apa ya ko pasida ka kami na makanja pak dena ga cautan rei ya ko kata milau sumbangat talek bani goncingon ro dita dega cautan raya tu pasidakah angka kau kamu leparangi dega mengaku memang nih iya ro pasidakah kami nama tanre kita bukan kita yang tentukan angka tau milo sumbangan ya lek bagi goncing kadang katun radi ko kurang ka goncing na lono wala ale na manusia sia menala
Tapi iya na pas sidak kay wat dingi pake buray lasa na rekode kaga dokter mulai buray ni. Apa deniris sama kada siaga nala. Iya na riasa sadaka ikhlas. Apa tanedi gangkay tau melo emi mak gang kemalay. Ya miro di to kali-kali nasa iya manakon nalamanang. Tapayaro iya manakon nalamanang. Salama maka dito pandrita iya komeko masidak ka ikhlas tonga karena Allah akada banno iya di dame mapuang Allah taala rewa mati lo kualena iya miko maka dai diku marakan itu ya nang kana ku capa na ay tapi ako maka de alena me mamipuna uparewa kang lo kualena selesai ulama begitu Pak tidak di dalam isaliwa memetomi supaya tidak terpengaruh. Tapi dia yang mana nanti mulai-mulai. Namun stasi minta itu. Iya. Tapi ada yang bisa, ada beberapa. Termasuk ada beberapa ulama itu yang memang begitu. Yawana ya roh aja tisangi maka desya kata sumbang. Iya ko tolo masigi pasigar rubani dia. Ya nalalo celengang ikuti bani silam padu lampa tapatamu ko celengang aja nanti tay maka di siaga. Maka di pengala tala nigi nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu parewakangi. Iya. Allah Ta'ala maka dah hadis qudsi ya ko nalenga de na bilangan nga uparewa kang de to bilangan yo pwede madari malawli sigat tang disirati sorong temat tama nasa ng salagatang tapi dito kagak ko di yan na to ampay Pak Bu katu carita na disiratu esak busibasi di sisa buwe pura pangewak maka de disiratu si runti di sisa buwe nasa lakin ro boleh magi nang keburu mana to lilemu ita man nasa ngidi to lima kanja onrot teh maka de di sisa buwe de mak de kasiga tu ya to lipat jak mak ya to li jemu mak maka de di siratu we ya naru to sapa ko nas pada mu masa mamu iya ki buana sapa ko kanto na Pak Camat du runtuh ko sapa ko Pak Balu oto ken ro je lo de ji ko gawita aso de me ngaga ko to ko matu ya kasi Pak Balu onji maka dia disisa kue tapi hai disiratu angkato onra dia nang kau runtuk ko maka dia disiratu kenro nasang ko celengan nama sigi anggota kumanam ya nasang ko maka dia disiratu waya angka muka tu tapi aku ingat tengah isorong api pertama makanya tu Gus Dur natolaya tu gambarak na disiratu esak Budi Soekarno mak jasa masongko di sisa bue tapi tempat timurah mak bangku dia nak baju-baju maka dia kome kalau masigi sapai di mak jasa ina masongko kome kalau darah sapai di mak bangku dia nak baju-baju yo pui dia ketemu lo masigi di mak bangku mi bawah on rotono to lima pangewa panitia masigi ini kemudian tingkatkan kualitas ta istilahnya pekoi ya ko ya Pak mesti angka wirid tak ya sange wirid sikiri amalan ipananungan namo mani cedek walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ko pure masa paja subuh tarutingkang Pak maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan ngi hotel o kilalan na suruga namo dia na sampaja iya namo dia na sampaja iya na to na ko su elei na baca kulu Allahu aka 10 angka hotel na ko suruga demi na tama dia na tama pa ka kunci na bawa tatai janji angka hotel eta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel yana tu ampai pas sampai ja subuh aja je tarewa pole masigi ko de panama siang nopi manu tarewa supaya malomu dale yurusu yana kata upusa mopi tu narewa marajito tu na urusu dale na ande na karesoiwi yana tu ampai na mo tu manrewe de to nawat di matek kalima ya makohi apa tu tahu mandre pades kapatore di mana akarek mana kamanu ukuyolo na yato paro bali makay bela tulinala maloro kalipa na layase dina wading yan ang kataw malaga na patek kaliman na
Ya na de na urusi dale na tu de nalai. Tapi ako kata ko miyolo na nala. Na mo de no urusi dale na tawe murusu kang itawe patujo kang idale. Tata tulingar akong kagagay bagi. Makotiha. Yan tu ampai idi ogi ko mapalen na andre kong katamuna na paribaki. Nasa bawat dingi putara. Paham ya? Yang kedua ini makunre ya koto manre aja to ni buka ya rotimue. Koto makema. Ya mi koto matimpu na buka ya koto makema itu tu. Paham? Aja. Aja. Itu hikmahnya wanita tidak membuka bibirnya ketika mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Iya. Pengantin baru. Magai ya tu timur ya sek nama kun raya ko rapa, inama tu timur na yawer rapa to. Akhirnya masuk na. Apahan nih? Itulah hikmahnya disuruh menutup bibirnya. Itu ilmu hikmah, Pak. Nama ketiga larangan sitongan nama kokoan na jama tawe. Saya sering tegur itu anak-anak muda sekarang, Pak. Saya sering tegur. Kega, larangan dalam ilmu hikmah itu menolak rezeki selama 40 hari dan bahkan bisa menutup jodoh orang yang menggunakan pakaian robek. Ia telak dak tute pakai sopek. Nah iya anak muda yang makoko sulara lampe na sopek mana ngutuna. Pekotan nama kunru dalek na. Tidak boleh makan di tempat tidur sambil baring, itu menutup aura. Dia namanya laku-laku anak darah itu nang kana darah tu lilimat manrelio kon rotin rona sak baraki. Pelai ko matanga to ni dioele, pajai ni. Nasorosi pa saya tuh. Makanya makana-mana itu teman-teman tariolo pemali karena ilmu hikmah itu larangannya pemali. Ya sange pamali ya kung upigaw ide mo madosa cuma napangaruhi kehidupan linomo. Itu yun na rasa termasuk tidak boleh menyapu di malam hari toh. Sering ako boleh karena malaikat rahmat itu akan keluar. Yaitu ampai koto tama boleh dibacai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ya dibaca koto tama boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koto tama no pintu magi dibaca ya roh. Itu yang menutup pintu jin. Itu tu pintu na jinnya aja na tama. Pak itu koto boleh joka na curi ki jin. Ya na tu ibaca na tatutuk de na taco tama. Napa ibaca assalamu alaina ibire salangi alewe. Napa wa ala ibadillah solin dengan malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu bisa keluar. Ya kong dia tu nabaca tay ko tamay bolana, de na mapalay tu boleh nonroy, tulis sejuk. Yan ang kabola to lima kapalay onroy, jala kipase to lima pala pa pinadingin na macake ko to masoy sa liwang, suroy baca ya tu. Karena jin itu panas itu. Katu bola pak mapalam itu yonroy. Suruh baca itu. Makanya kan di dalam Quran surah An-Nur itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Itu perintah Al-Quran itu. Makanya dibaca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ya komeki masempo dale dibaca ni kulullahu akatallu gato maka dak kacicam. Tapi aja mau tatat tong ko pintu tak baca. Masih lah simat tu beli bola tak ada lampi padon na beli bola itu tama moki lah lalap baca keluar lah itu pantangan itu. Kemudian ukilalan agama pak madari katia makada sebenarnya kita ini ya rona dale tahu sakangnya pilih memang dale halalai aja lalu taala dale macarepa taruh ni macarepa limat tak anu mapacimu yalah daripada mapaci lima tapi tololongan dalek macarepa. Biarkan kita menyentuh tanah taruh ni penuh lumpur watah kalewe macarepa mana ngalele masapa dalek nareko dalek halalamu sapa daripada mapaci ngalelewe tapi dalek macarepa lolongan. Pak make gatau mako papa mapaci ngalele na tapi hais dalek na degaga. Aja tak kecil maka datang kamu makoto meniap kapal kalirong ede
Maka kata Pak Masesa. Iya ko iya Pak bukana dale nomor si di suratul Waqiah. Nomor 2 sampai sunnah duha patan rakang. Nomor 3 pas sedekah. Terutama mensedekahi kedua orang tua. Itu membuka 700 pintu rezeki. Beneta tasuruh milau dong. Pak katoje tu bayi ni maka kundru. Tu 5 HP. Apa tolasi sang. Angka bayi ni tu 5 HP ni apa tolasi sang ni Pak. Sama nang urusan natin na semapat di Batang yan ko Surabaya pura na bos sepeda yan ko Kalimantan mapat di sini yan ko Malaysia padahal kay laki na jamba-jamba di sana ito ko ajo ano di kato ko sope makoro nang kamako to lipasang status ya kung ka masalata aja lalo tapatano ko Facebook apa ya tuh Facebook minimal 5 tahun mita ya tuh masa bu Pak mapagi-bagi si balakay na tapamaki buat status aku menyesal ternyata kau begitu seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan apa margam berak lope-lope pecah angka ni dudai magala mak ganggu tapamakome yawana sabar saya ini yang menjadi masalah. Nanti ka solusi ko Facebook ini kebuktikan. Kita coba nih garek penri ko Facebook tahu kio koro. Mohon maaf sahabatku FB. Saya punya utang 200.000. Mendasak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Paling ayawa no kimi makada up. Tega agak milau rekening. Tega agak. Jadi ka solusi ko tuh masalah nih. Ya kung ka masalata ala ki wajenne asam pajasuna ki don rakang di dalam sujud kita meminta nasaba sampajangi langsung tembus loku kong Allah Ta'ala tanpa melalui perantara ya ko pak dongeng kami sih itu nilapuro makanya ko macan ringin lakai tabu aja lalu tayo dong asam pajangi apa iya ko milaw dongi macan ringin ko siningi milaw dongi po papaje kasi na cata malaikat di panalapuro salasa milaw daw siki na cata si di panalapor apa kami si pinalapor malaikat jadi ako satu na candri laki tapi sa kawin na di panalapor iya tapahan nih makanya ya ronabita milawi pakak sa ako po ng Allah Ta'ala alenga pakakasapong untuk umakku iya wadinge denak tajang kung kakabutuhan na lansu pawa lokori ko mangilaw maka diturunkan na perintah sholat apa iya ko pak dong kami si pinilaporo na makay kataw milaw do to libaruba aso sini milaw sa peda salasa milaw motor araba milaw auto na mo malay ka estres to nasa kika jay tulaporo Gere. Makanya berdoa itu istiqamah aja terubah ya lena rotilau aja tak ada deh barang na mangingi mak pada mi kong kana tato ina to lima kana ta mak belikan ka sepeda angka si mak belikan ka sepeda poliki kantor mak ada ka sepeda aku meki matin ro mak sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti teliang akong kadita tapi aku makan mak belikan ka sepeda baja si mak belikan ka mobil bajana si mak belikan ka baju baru es krim italiang ina mako begitu yana tu makala wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watada izadaan ada kalimat terakhir utari mai pak dongan atau marilau nariku marilau mun karena ada orang meminta sebenarnya tidak minta nah sebab berubah-ubah isi ya kung kagagatilaw ya lena rotilaw ya kung kalakay tapacecer pabampa-bampa palapa-lapa ya naro potano nga kasi tapi hati-hati to kidi makundra milaw do kalakang kemakundra pada nasuwe pak jokalada ustaz lakay kudeje non robola milaw do nga kasi to milaw do nga karo kadepong tapapisoy kasi pak jokalakay na terima to nga do na storo lakay na aku budupay monrosisan ni dena kajok-kajoka hati-hati to kimilaw doang ulilawi jok kalakay na madoming subu pinarewa mepi masya madari mangaji pinasat tayo narewa to milaw doang ni naso yung kasi milaw daw magi ustaz nasa na malasa na ko itarima ni pa doang tati
Nama kadake itu aja po kasi tapon ri bola aku bola lakay ko aja nakajoka-joka dito nga na joka para kana distaro. Jadi aja angkat tuh tahu nasa puang aja kasih tali taruh-taruh tako dia boleh sapu baitullah sisa na boleh umrah ya makanya mereka itu aja nih macawe nih. Iya. Ya aja na sambara to ko to manginlaw. Iminta aja na tamakada punro to nga makada ita rubanga sipa na lakay ku ya sipa wading mapedecing plan na keluarga. Makul ya ro pacecereng tapi kamu tuh Pak Burana buku pacecereng lakay. Ya nang kapace lakay pacecereng ibacangin na salnahu kudu cila tahu na. Kumatinroy. Ya kode ina atena tabaca ko pala limat ta tahu tawarungin apa tapalin na ko arona sa belah kiri. Kumatinroy. Bacakan ina atena insyaallah. Tenang itu. Atau ya kibuarangi we subuh jumai pamulang setiap bulan. Lai garu mengikuti arah tawaf. Bacangin na salnahu. Paja pi macan ne we enapa ya kaya rusiru ini bacangin na atena. Napa ya lela kita ninun kemudian sambil kita baca dengan membaca surah Al-Kausar. Deto tu napa emosi lah kayak gitu nun. Napa ni dia gagal lah bisa menceraikan istrinya kalau itu diamalkan. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi. Apa lama butuh? Hah? Depa. Subuh Jumat setiap awal bulan Hijriah. Tanya ulang miladiyah. Tanya ulang April, bulan Muharram. Bulan Hijriah, Muharram, Safar, begitu Zulkaidah, Zulhijjah. Setiap Jumat pertama, takibuaring we pala adu mengikuti arah tawaf. Perlawanan ar jarum jam. Napa ipa ibaca na asalnahu napa ipa tanna siru pa aja pi macan ne we napa ibacangin na atena itu Pak Bura emosi. Napa ya lela kay tak ninung tapi mesti yang kayinung sambil membaca surah Al-Kausar supaya itu lakai selalu tenang. Detona bayi ni lakai tak kuya tu tamalkan. Taplah ni Bu. Alhamdulillah. Yo pi di lakai ko meki salama ya na subuh Jumat capur meni ko pitah. Aja kata sesa. Kemudian saya wasiatkan maka dalam kehidupan ini Pak Bu ya rona yang penting ang kaya kapoy ya ko pasida ko tonroi macaning ya rota pananungang insyaallah sedekah kita nanti yang menjadi penyelamat ya ko sampaja sunnah tonroi ya to narota pananungang ia baca korange tapananungang apa ada itu tuh lebih kau manangi tapi tahu-tahu syukuru kalau setiap orang mampu tapi di tomotoku agak kecil di surah aja tasalaibi agak suratul mulk tabarakah itu perisai dari asap kubur. Dena kan naik pacala kubur tahu iku yaitu namalkan. Bahkan makri guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, siapa yang mengamalkan suratul mulk setiap malam membaca dalam keadaan ada wudu, dena buru otak kalian itu tahu. Dena dari tanah. Tanah tidak akan menghancurkan jasad orang yang mengamalkan suratul mulk. Tabarak. Ya ko suratul waqiah apa sempo dalle, ya ko surah Yasin patola abala. Ya ko surah Ar-Rahman papa tenang hati. Enak kata tu lirontak keluargana. Korea Utara, Korea Selatan. Pak kami toje itu tahu dia nampak aja siapa pengewan-ewan tapi jaji mati anak-anak. Iya, tahu mah waktu. Iya. Suruh membaca Ar-Rahman supaya ditenangkan rumah tangganya. Tapi ini memang makun raya tapakan jaki servis nalakai tak. Kita bani lakai ya Bu dia nasiaga ya 5 baris ini. Ini mau makun raya letu saliwa. Cedemeto menito roani makopai 1:7. Si di roane pitu makunrai. Ya to na tu ampai roane makaraji makopai. Iya. Ya nang kapura mak bayi ne cid yang katuan nang anak darah di katawana. Ina tu mandari tu 5 ganggu. Tapi itu kau nak darah dia tu tak masalah dia tu jandai bahaya lah dak. Tajaga ilalu lah kita Bu. Apa iya tuh lah dia tuh biasa ulawan ninau tahu sapi ninau tahu motor ninau tahu ya mako kana mau lakai ninau tahu makai ka pangalakai mako kah apalagi itu jandai magalai matito mak baju ponco masulara ponco masyara langsung toligoya aku pengen dimanja error otak na lakai tako ya tuh naruntuk Dito kakak kosok pengero
Ah, iya. Makanya itu Pak disengan atau diolo nasi itu roane yang katu si kiri na a i u. Ya benar rum jagai. A Andrena, i inungan na, u ulun na. Ya kayak bani lah kaita. A Andrena, dua tu Andrena. I inungan na. Jagai wi, ya kong kai pole langsung. Pak agak waki borang teh kopi atau air putih. Aja tak kau boleh mau nak pakai dia serius kue manang ka mana tahu mako na cau-cau wartawan magi na me garone na labira nyo ko warko pene yo ko bolana ya ko ki warko bilang sita ni pesan apa pak ya ko ki bolana kau boleh mau nak pakai awe iya kung kay lakay tapole tuda langsung ta sapu-sapu palipalina napa tapodang pak aga waki buarangi kopi teh atau air putih ko maka air putih lo ni malangi pupure tapalina kat tabawi syarat na napa tasapu palipalina pema tapodangi maka istirahat ni jo cinampo waki buarangi andre matanang ngatinna makomoro tapakomoro lakay ta Andre na inungan na si bawa ulun na ya tu ulun na dua ulun na ya si ulun na ya wai jagai ulun na ya si aja nak kita jagai ulun na ya wai aja nak tama-tama iya pak maka tuti ka makunrai maka seke maka bila kena dia na jampang hampir 80% perceraian terjadi karena istri tidak melayani suami dengan sempurna maka bini laki na padahal na paham iya na iya torone komen re sahwan na bu si tangga metomyo tak na makan re error madari taname kilo galung galung masalah ya tuh aja tak seke kangi iya na tu na pasangalada guru tak aja lalu mu berhubungan narek pemilau ko bainemu natako puba pasurangan anakmu matu tatak to lima lagay masih lesurang kemudian yang kedua camang kelinga baca kegayasang ya ko makap bila kay nak kakak ngajo lah kakku ikat lampu di pendapat dia lacak jolo tangay tutu jolo ni ya ko katau mako tu makunrai mako tu ko melo ilaken na berhubungan namanya ke pasuran na mak bali-bali to nak na matu kongka deto tu na melo si ako ro masih lesurang nang kanana to lima pangewami masih lesurang berarti indok na tu mega pasuran napai makap binasa kakaknya jolo kakani jolo ni katune dari pendapat dia tutu jandela jolo maka bila kena nasa di pawarna sudi pawasa saobe itu makanya berhubungan itu tidak sembarang pak yang kedua ya ko cakar dula dai makunrai na berhubungan tahu dia tu nule mak bicara anak gangkap itu tongnya tu dia pernah bicara dan tulang-tulangnya lemah enang kana anak 5 tahun itu 5 kerami amma apa landro cakar du ya tu Dito kagak kowe. Jangan. Masolat daki makut tu anak tamat. Maliwasang kita berhubungan palasawi jabijet. Uraki manipi na de tak jene ta berhubungan na karena tu sek manukang anak epilepsi. Dari situ. Makanya komeki berhubungan paling bagus itu sesudah sholat duhur sebelum dan sesudah sholat subuh. Tapi angkon ro makan jala dan asang Imamul Ghazali. Ia ko ramalangi pas pura ki buka minum air putih sebelum makan apa-apa. Ini Imamul Ghazali yang bilang bukan saya. Imamul Ghazali pas sesudah buka puasa dengan minum air putih berhubungan dengan pasangan, ia ko nulle ko tu istri hamil maka anakmu bisa menjadi seorang ulama bahkan waliun. Ia tu ampai idi ogie macawe pi ramalang na pak botingnya anak-anak. Karena mencari itu. Tapi merejing, saya pernah tanyakan kenapa memang di situ istimewa. Yang pertama syaitan itu sudah diikat. Yang kedua tempat yang paling mustajab di situ. Yang ketiga kau sudah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah dan pernah belum ada dosa yang kau lakukan. Kemudian waktu itu adalah waktu barokah. Ya metoko nulle jajio kotua di mancito pandrita wijam. Dek na sembara tu pak. Ya mikopu ima marajing apa? Memang masa pejam mengeribi.
Jadi bukan saya bilang, Pak, itu Imamul Ghazali dalam kitab Khiyalimuddin. Itulah ulama-ulama kita dulu. Wih, kata 10 nih. Saya sudah ceramah 2 jam ini. 2 jam ya, 1 jam 17 menit. Kemudian saya sampaikan maka kaonna yaitu kuncinya kehidupannya Pak Bu, kunci kehidupan sitonganna itu adalah syukur dan tawakal. Ia mau tuh bawa. Ajak tersusai jama-jama tadi okolino 2 minggu nomor di makareso yang kedua milaudong. Hasil keputusan terakhir serahkan kepada Allah. Magi namanya tahu masuk apa urusan apa Allah Taala melo nurusu. Apa urusan atau lino itu makareso na milaudong. Untuk aselek na po Allah Taala tentukan. Mega po tahu na reking aselek na dia pernah jama. Maka dari malaikat etannya tugasmu itu. Iya. Jadi silahkan bekerja, jangan pernah menghitung sesuatu. Pesangi po Allah Taala malingi dalle. Dan dia ko po Allah Taala murusi ada saja. Serahkan sepenuhnya. Mak baluki alam puki aja tak balik balu nabi ki. Kaya sama balu nabi lai podangi tema kada sepok modalakne sia kami pasarong. Angka ka balu ngakorok we. Kade sia galina saudara lepista roe kada sia anu je tuling ko jupanda 200 sabu. Ongko sok na lokwe 20 sabu. 200 tu 20 sabu modalakne iko manusia mo pasarong. Maka dari 250 kada etala ni halala malempu mak baraka nanri wija-wija di madeje iyo pu di pabalu esesa sage 200 sabu odi ka kura-kura ya tata warimoy asa 250 na sa ide dapi modalan isa na madete na sa talin pelik mula balu tadi kare aja ia dale nasa gruta ke jadur ramah modale aja mulalungi nak pak pede mulalung itu dale pede mabele aja mulalung ia tu dale lai yoli ni pada manu itu bisa kira tu pala lumanu agak beda na pasapa manu isim pala lumanu ia pasapa manu elalan nola ia pala lumanu namu pala tasina saja itu sepisan nala ada dia lepang asam matu tu rewa malai dega tapi palimatan dua nanti kana puru. Ina tiasa palalu manu ya ko palalu dale tu pak mako tu ya ko pasapa dale ko kana runtu de ka lai mabalu na de na tarala makado yen pacoba Allah yang maha menyempitkan ya ko ka dale na Allah yang maha memberi rezeki maka yo pui di ko tolo mabalu de tarala makram kami mengijo na yanu lalu kurang memang karawarawan ku kami maji baca-bacaan tapatawi salah kang papatarala teh nasang kami maji na paki-paki kata mako apa dia tindak dena mungkin si sele dale ta ya dale na te dale na to nai samaleka eken roki monro nai tato pa bolata dena kana salantara na de pato jaji ne patan tu dale angka malaikat isuro mantra ya to mi atu ko tim sukses na dari salantara ya ko malaikat dena mungkin iya aja tamala saulu na makada guruta Imam Malik si Bai Manta Syafi rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Allah sudah mengutus malaikat untuk membagi rezekimu dan dimanapun kau berada Allah dan malaikatnya sesungguhnya melihat kamu. Naita bolamu malaikat. Aja nu malah saulu. Pakanjaki ibadahmu tak kereso, nasabay itu kereso ibadah. Tapi apa si sambu manangnya capa sampaja loko sampajange capa sakka loko sakka ibadah ke ibadah kegiasang ina tiasa sampaja tepat tu ya ko sujud pacapurang ya ko sampaja loroy tato ka memen niya titilawi untuk mas sampajang asar ipasi sumpu memen ya jikenro ki lo tetap berjalan menuju ke salat asar ya ko mati ki ko palawangan ya tetap na mati ki ang menuju ke sampajang ina tu nak dato pandrite namo ko kaon rotin ro kumati mati sahitok ka na sabak pura memen yu pasi sumpu sampajang ina ruyasan niya melo mas sampajang si bawan niya sampajang ya ko niya sampajang ukui kata bere ya ko niya melo mas sampajang ukui sujud pacapurang magi na to mak beresal kiri kanan apa itu beresal langit tau sirun tu misi batau masarang beresal lo atau na sabai dapi waktu sholat berikutnya beresal lo abiwe na sabai ila pesangi waktu berikut setelahnya jadi mapasi sumput tu si bawa malah pesang jadi jalalo nak ada batu sampaja pina pasi mas sampaja mampatu petu ya tu igan na tumuru tak kosong
karena tu jama-jama terlalu salah, makanya ya ko suju pacapuran ni akan memang ni untuk jamai ya rosam pajang ya ko tomate tak toli jalan apalan na sabab pura ini akan ni jamai ya na tu yasa sampaja tepat tu mega apa tahu dia na sampaja tepat itu saya sampaja mapet tu cica micuku cica cengan aja tahu pusan ya tu yasa tapakoro ya sangat tapakoro penat dimi pakai untuk mapakacawe ale. Iya ko baca ipake sikiri asanna iya ko paringerak bawa mirana-rana mi tapakkor asanna padahal yang ngapalanna tapi iya ko rokok nang kasuju nang kabacaan nang kaparingeranna sampajang asanna jadi itu sampajang ibadah khusus mematoy yo po tapakkor namo ko mi galunge wa dito namo ko mi WC mi tapakkor tapi atau gato ki WC tapakkor iya tapi atau tapakkor na sanabita si jami masarolat bine masampaja sunna si saburakan ya kung katotama masigi na sanre-sanre na tutu matana na rana-rana alina lori pong Allah Ta'ala takut miti way matan na karena penghambaan itu lebih dirindukan oleh Allah dia gak baca pak tinggal ba kesalahan tanpa kita ba na miti way matata itu yang dirindukan oleh Allah daripada itu makanya baca alhamdulillah dia gak ngerang tapi kata kau engkau Pak madari itu ya angka metoi mapaya madari kama kere-kere dah gaje itu kendok hije itu memang ami milau doang apa si sambu-sambu makatoni doang sami awe okoni amunrina de mo pedi sakadagan asa ya koto milau do panasana say Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat supaya mangami ya ko to milaw doang ya ko doa rahmat di pangulok kelele ya ko to la bala lay gilingi aja ni pangulok pale ko bala pangluyolo makari manta sapi aja bawa lok pale mo ko bala Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala fasya wal munkar Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi ipangluyolo nanti Allahumma antas salam ipangulok ko niele pagkato tu tau nasang kasih lira baru maga nang kemasih rek milaw doang alina makurapahang itu ko Imam Syafi'i yana tu ampai dia nawat dia susung ko rupai ko to kunu to pura kunu dia susung ko rupai lan subami suju ada aja bawa lokele mo ko musibah ay kalau kunu nasila tapi Pak Dong ya tiasanya Pak Dong ini di bawah meki mak bicarogi meki maga ni sepang pong Allah Ta'ala apalagi kok suju pacapurange ilo donge terutama di makun raya na sabalab di masjid itu tarima dot tanai di arwane ya tu di arwane dale angka ku makun raya itu sitongan 70% rezeki itu ada di tangan perempuan iya makanya ibu-ibu doakan suami tak ya kong kacale tasure bene tamilo dong ya kung kahajat tak tasure bene tamil lodongan ya ko dia na tembus padongan na tambay wi namigay kami lodongan tapi angkat tuwat tu makanya yon rimil lodong ya ko tudang ipakato ba ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua ilodong tabuka pintu na lagi ukod melo ilabu mata nasoy ko kami si areweng melo tama kami magharibi juma tabuka to ko tu pintu na lagi matinro kita papesa di batang aban di degata doki makanya to ko tu yon rimil lodong o ko suju pacapurangi makan jatuh ya komoni manu itu makan jatuh si bawah nareko macawe itama waktu subuh si bay monri na sampajang tapi angkat tu pak dongang o kuilalan na bangi ya ko bangi teh Allah akbar ya maturi baca syahadu la ilaha illallah ya maturi baca syahadu Muhammad rasulullah maturi baca hayyal shalah ya maturi baca nah pertama kadala haula kemudian hayyal falah ya kuna dapi hayyal falah baca nih Allahumma rabbah hasidawati tammatil mustajabatil itu dibaca tapi tanya Allahumma rabbah hasidawati tammatil tania kita ambil hayyal al-falah langsung dibaca Allahumma rabbah hasidawati tammatil mustajabatil qailatul di situ dibaca tapi tembus itu nanti kalau la ilaha illallah dibaca kembali Allahumma rabbah hasidawati tammatil salatil qaimati syadina Muhammadin wasilata wal fadilah angka ko tu tangan ko hayyal al-falah ibaca maka dia nabi tak siapa yang membaca doa ini di saat azan maka pasti doanya tembus aja nubat tarurangi bahaya kota apalah ya itu tasapai angka toko hadis itu hadis sahih dari Anas bin Malik saya kira ya no pangolongangi Bapak Ibu sekalian ini 1,5 jam saya bicara ya miro bawang maka daya komeki selama sempajangnya ampe talo pada tarupa tahu andre halala ya moro tajagai
Ya ko halala ni anrewe pakaiannya halala, insyaallah mak barakah laku bija-bija. Magi dami ganana cemang kali ngabaca karena dia makan makanan haram, apalagi makokoy. Tapakan jaki. Maka dah kau nak tari macare pa watak kalebe masa padale ku ya dale mapacimoy lolongan daripada mapacing alelewe na anu macare pa lolongan. Iya, itu yang paling penting saya wasiatkan. Saya kira yang pangolongan ini memagi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.